بریارم لوان نزیکان باجار موصل بهت آودان کرن پارا و دراوه که گله که مزن لسر آست بازار جهانی دلوی باجاری هتا مزاختن نزیکترین باجار و باجاروک بناوند موصل باجار سقام گیرن دکونا باشور کردستانه ام بچه میکانیزم بچه شوازک بچه پلانک بچه استراتیجیک دوی خواه حاضر کن حتی که بچنه ناوا پروسه آودان کرنا باجار موصله و اگر کرت تایبت کمپانیا لباشور کردستان دا آودان کرنا موصله دا بجدار ببن دبی تصادم که قیرانا دارایی و آبوری لسر ملین وی ولاتی هندک سگوک با یانجینه ده برنامه آبور یه و هفته دا اما برسه لسروان پرسیاران بیراتی پیدا کن بخیر بن بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی بو برنامه آبور یه و هفته امی بحثا باجار موصل بکن ناوندا باجار پدوی به دوباره آودان کرن و نوژن کرنه پشتی شرن گران دیگل چک دارن داعش و داگیر کرن آوی باجاری دوباره رزگار کرن آوی جی ضرر و زیان گلکن مزن بجرخانه آبوری یاوی باجاری گهاندن امی بحث دوباره آودان کرن باجار موصل بکن و چاوانیا بجداری پیکرن کمپانیان باشور کردستانه بو مفاورگرتن جعالی آبوری و سفکرنا قیران دارایی و آبوری لسر باشور کردستانه و دیار کرنا میکانیزما چونا ناوا بازار موصله بو دوباره نوژن کرناوه بریا که ام بچنن ناوا توری برنامه خواه و برسوال لسر پرسیاران به دست بخن کام هندک زانیاریان لسر باجار موصله جهوارا روم بکن باجار موصله وکه سنتر پارزگاه ها نیناوا دهتا نافدار کرن آنکو جدا جقزا و ناحیه دنین که سر به پارزگاه ها نیناوا ونه دبیجنه سنتر باجار موصله دوهم مزنترین باجار عراقیه پشتی باجار بغداد هجمارا دانشتوان هجمارا آکنجین باجار موصل دیگه 2,500,000 کسان موصل 465 کیلومتران جپایتخت عراقی دوره او همو زانیارینه او زانیارین جهگیرن کو بریانه حال سر باجار موصل دی برنامه آبور دا ما آماجه پیکریه لیا کو ام دخوازن بریا بچنه ناوا توران دیار کن ده شر داعش دا نزیکی جهشته جساده یا جرخانه آبوری یا باجار موصل زیان برکفتن ده دما داگیر کرناوه دا و ده دما دوباره رزگار کرناوه جچک دارن داعش پیشبینی ده کرن دوباره آودان کرنا عراقه به تایبت باجار موصله پدوی به 200 میلیارد دلاران بیت او پیشبینی شارزا و بسپورانن جبرکو ضرر و زیانن گلکن مزن به جرخانه آبوری یا وی باجاری کفتنه جسادم شری و بکار اینان از زیده یا چک و تقمنیان اری سروشت بازرگانی دیگل باجار موصل بو آودان کرناوه ده چا وگره لسر باشور کردستان جبرکو هرما کردستان دستوری دا پیکاته که هرمیه و نیفته سنورن خوین هین اری جدا رفتار بازرگانی هرما کردستان دیگل موصل دهت انجام دان یان دبه دنیفبرا باجار موصل و هر باجاره که دنی باشور کردستانه هر وکو همو باجارن دنین عراق رفتاره که نرمال و نافخویی بهت القلم دان تجارتك كان نافخوي ده حساب كرن و دهوكي هر وكو امزان الناحيه جيوبوليتيكي و زور دوره اساسيه هي قال هندك و هفسنوره قال بارزگاه موصل هم ناحيه كولتوري و زور نزيكي كان هم ناحيه اجتماعي و هم جي ناحيه ثقافي و زور نزيكي كان و همه مهمتر جيوا منطقه نسبت به مسائل الديني جيوا زور نزيكن او سننا و امجي سننا او زور دوره که مهم دی بینیتن بر ترکیه چون که ترکیه خو حاضر کرده دوره که زور مازن ببینیتن لتشفكرنا ويصل. هناك ميزه بالنسبه للشركات في تجاربها السابقه في تنفيذ بعض المشاريع الناجحه في اقليم كردستان. تایبەتمەندیەک هەیە بۆ کۆمپانیاکان چونکە ئەوانەی هەرێمی کوردستانیان ئاوادان کردەوە باشترە هەر ئەوانیش بێن و مووسڵ ئاوادان بکەنەوە بە هاوبەشی لەگەڵ هەندێک کۆمپانیای عراقی هۆکارەکەش ڕوونە کە هۆکاری کۆمەڵایەتی و ئابووریە چونکە خاوەنکارەکانی هەرێمی کوردستان دەتوانن بەشدار بن و
هۆکاری کۆمەڵایەتیش بریتیە لە نزیکی کۆمەڵایەتی لا نێوان خەڵکی مووسڵ و هەرێمی کوردستان. ئەوان نزیکیان هەیە لە ڕووی خزمەتی، لە ڕووی بازرگانی، لە ڕووی کارە پیشەیەکان. لەبارەی قەیرانەکانی ئابووریش پێم وانییە کە ئەو قەیرانە بوونی هەبێ بەقەت بوونی قەیرانی سیاسی کە کاری سیاسیەکانە و پێویستە ئەوان خۆیان دابنیشن و کێشەکانیان چارەسەر بکەن. پێشم وانییە ئەو کێشانە چارەسەرکردنی ئەستەم بێ، بەڵام کێشەکە بەخراب کەوتۆتۆ لەسەر دەرامەتی هاوڵاتیان. دووبارەی دەکەمەوە لە بەرژەوەندی عێراق و یەکێتی عێراقدایە کە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان بەشدار بن لە ئاوادانکردنەوەی مووسڵ. أعيد مرة أخرى أنه من صالح العراق كبلد واحد هو مشاركة الشركات في الإقليم بإعمار الموصل للأسباب التي ذكرتها آنفا. براستي ام ساعتكنيك و يا قالك نورمالا بازرگانيا ما القل ميسل چونكي ام قال نزيكي كان ام بينن كو بيتفيا كو نورمال بت يعني ام نكنا نيف دولتي كنا بين دو دولتا ام محاولة بكن كو ام چارچوفي دولتا كنا نبين دو باريزگرت نزيكي اگه تو بيش روی جغرافي و دهوك نزيكترين باريزگها بو ميسل يعني ام نزيكترين شهفلير بو ميسل تكريت بو ميسل هرچند كو ام وكو بيجن هريما كردستان اكش بارزگه هريما كردستان او اكش بارزگه عراق فدرال جبنده كو بري ابوري و حكم سحكنه كو كيد مفايش دي بينت ام بينكو هر دولا كو وكو دهوك وكو ميسل شين اوی پیوندی و اوان کو بیجن جغرافیا کو نزیکی ایک او پیوندیت ما یت میجویی پیوندیت ما بازرگانی پیوندیت جواکی اوه همی دشین کارتی کرنیل سر خورد کرنا پیوندیت بازرگانی نافبرا هر دو باجرا درست کرد. جمارا کمپانیان لباشور کردستان روز بروز زیده لید هاتن حتی شر داعش دست پیکری جبر کو روشک سقامگیر یا باش لباشور کردستان هبو روزانه هجمارک امازن ج کمپانیان دهاتن تومار کرن چه کمپانیان نافخوایی یا کمپانیان بیانی هجمارا کمپانیان لباشور کردستان بریا شر داعش و نهام ام هندک براوردیان بکین بو سال 2015 زیادتر ج 3100 کمپانیان بیانی لباشور کردستان کار خو انجام داده با آوای که نورمال به قازانج مفاین آبورین گلکن مزن بو سال 2015 زیادتر ج 21000 کمپانیان نافخوایی جی لباشور کردستان هاتبون تومار کرن کمپانیان نافخوایی همان سال به همبری دیگل سال 2013 ج 152 کم کرد جبر شر داعش جبر کویرانکاری گلک هاتنه کرن و شرک هووانم داعش لسر مروواتی انجام دا جبر وی که روشا سقامگیری یا باجار موصل و در دور نوی تکچو و باندورا و اخراب لسر باشور کردستان جی و گریا و که آبور تومار کرنا کمپانیان بیانی بو همان سال آنکو سال 2015 به همبری دیگر سال 2013 جی 176 کم کرد اف جی صدامن شری و گریان لسر لوین و مفاین وان کمپانیان دکار بازرگانی کرنه دا تانها بو سال 2018 زیادتر ج 500 کمپانیان کارن خو راوستاندنه جبر کجالیه که قیرانا دارایی و آبوری یا گران لسر باشور کردستان بردامی خواست باندورن خراب لسر لوین وان کمپانیان کرن جالیه کدن شر داعش و ویران کرنا باجار موصل و جرخانه آبوریاوه بتایبت باندورن خرابتر لسر لوین وان کمپانیا کرن جبر کو هف سنورن دیگل باشور کردستان و باندورن بازرگانی دنه بر هر دو آلیان دا بزاقی دیارد بن بازرگانی که هی یعنی تو بازرگانی که گل جاکیت که وجه اصل تدای آواکریه یعنی بجین یه تمام موچ مشکله وینینن يعني محتاجی تشتكي بتنه يعني تو شي بيجي اول محتاجی بس تو دید بازار وانا داشور کی تشتكي بخيا بازار وانا و تو بازرگانی کرگر وانا بگی
ئەگەر تو بازرگانی گەل جهێکی بکیان باژێڕێکی بکیان جهێکی بکە جهە ئەسڵ تێدا هات بتە کاولکردن یان وێرانکردن ئەvە محتاجی هەمی جۆرێت بازرگانیەیە بگرێژ بازرگانی تو دل گەلوانکی ئاواکردناوێ بازرگانی بکیل گەلوانە ئالیەت و مەکاینا فڕێکیە وێرێ شول بکەن بازرگانیا و گواستنە دەرگەلواناتەکردن چکە ئەسڵ تێدا ئەوانە بنیا تەحتی نەمایە ji ber hindê heker tu bi te derîve pitil lêtit wextê tu gel cihekî şûl kî ku ev ciheyê wêran bit çikî ew mihtacî hemî tişta ye nebes mihtacê tu di bazarê da şûlkî mihtacê tu hemî barê tu yê di jiyanê da şûlkî tu rêgabanê da şûlkî te sekterê avê da şûlkî tu ji karebê şûlkî xedematê bêjîn karobarê ve guhastinê ewananînin bêjîn cihê meselê peywendiya internete telefone ئەvە ینی تووشی بازرگانی گەلوانە بکی تووشی کەرستا بوانە دابینکردن جی تووشێ بکی هەر وسا تووشی مەجالێ قۆنتەراتەوە بازرگانی جدار گەلوانە شول بکیانی بەری ئەف بارودۆخێ ku وەک شەڕێ داعشێ پەیدا بووی لە ناف وان cihên navbeyna me û mîsilda bazarê me gel bazarê mîsilê bazarekê dîrokî ye û zûrbeya xelkê me hatnûçûnek bo wêrê dikir ji ber karobarên bazirganî û here nizbeka mezina xelkê me li mîsil jî ku Kurdin ku gelek ihtimada wan ser hatnûçûn û kirina şûlî bû navbeyna mîsilê û herêmê da. Bazarê mîsilê serwî demî zûr yê giring bû bû me ku em tişên daymen bêjîn balansekit êxiste bazarê me çünkü wek borsaka hera mezin elwêrê hebû zûr kelûpelên xarnêj ji Bexda ve gehişne wêrê ji mînaya Basra û ew cihên xartirê hatin her wisa dewleta Sûriye jî kelûpel gehişne wêrê û wan bû me firdkirine wêrê û bazarekê gelekî xweş û sivik bû navbeyna me wana da. Bes piştî encamdana vî şerî em bînin ku bajarê Mîsilê hate girtin ji hemî layena ve şlayanê Bexda ve çêt bi tarîkariya wan bête kirin bes li gel rexê Sûriye ve ew dergehê lê hatîne girtinê û ji ber barodoxê siyasî û çendîn ev şerên navçê peyda bûyn ev dergehên navbeyna mawan ji da gelek bi zehmet ketin ku şûl bête kirin wek kar yê kelûpelên xarnê êkişwan tişta bit. Fe ev tiştê he bûye eger ku mustewayê yê bazirganî navbeyna me û mîsilda zor ser astekê nizm bûye û zor eger bû vî tiştî hene. أنا أعتقد أن المفهوم الفائدة هو ليس مفهوما مختص بطرف واحد. کە پرسی زیادە پرسێک نییە تەنها تایبەت بێ بە یەکلا بەڵکو ئەم پرسە پەیوەستە بە هەموو لایەنەکان چێ پەیوەستە بە شاری مووسڵ یا پەیوەستە بە خاوەنکارەکان یا پەیوەستە بەوانەی کەوبەرهێنان دەکەن لە هەرێمی کوردستان پێم وایە ئەمە لە ئاستی هەموو عێراقدا کاریگەری خۆی هەیە لە مووسڵ خەڵکی هەمویان ئامادەن بۆی کە شارەکەیان ئاودام بکرێتەوە خەڵکی مووسڵ دەیانەوێت شارەکە بێتەوە قۆناغی پێش جەنگ و ئەوەی کە جەنگوێرانی کردووە ئەوە نەمێرێت پێم وانێ تەنها سوودەکە بۆ ئەو کۆمپانیانەیە کە مووسڵ ئاودان دەکەنەوە چ کۆمپانیای ناوخۆی بن یا کۆمپانیا نێودەوڵەتی بن یا کۆمپانیای هەرێمی کوردستان بن ئەوەی ئەگەر تۆ لە منی دەپرسیت من پێم وایە کە ئێمە پێویستە پشت بە هەندێک کۆمپانیای ناوخۆیی واتە کۆمپانیای هەرێمی کوردستان بەستین لە هەندێک کاری ئاسان یاخود ئەو کارانەی کە ئەزمونیان هەیە ئەو کۆمپانیانە پێم گوتی کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان ئەزمونیان هەیە لە پێشکەشکردنی هەندێک خزمەتگوزاری بە خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەوان دەتوانن دووبارە هەندێک ناوچە ئاودام بکەنەوە چونکو ئەزمونیان هەیە هەمومان دەزانین خەڵکی مووسڵ شاری مووسڵ ڕوبەڕووی شڵەژانێکی زۆر گەورە بۆتەوە بەهۆی داگیرکاری داعش بەهۆی ئەو ئۆپەراسیۆنە سەربازیانەی لەو شارە ڕوویداوە ئەو شارە ڕوبەڕووی وێرانکاریی زۆر بۆتەوە ئەگەر تۆ لە من بپرسی کە ئایا دەکرێت سوودە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان بگێ بەڵێ دەکرێت چونکو پێم وایە ئەوە بەرهێنانە با لە ناو یەک خێزان بێت ئێمە هەمومان یەک خێزانین ئەگەر بێت و پارەمان هەیە با لە گیرفانی چەپ بێتە گیرفانی ڕاستە دەکرێت لە هەندێک کاردا پشت بە کۆمپانیای بیانی ببەستین بەڵام ئەمە ئەو کارانە بێت بە ناکرێت کۆمپانیا عراقیەکان ئەنجامی بدەن
بەڵام وەکو پێم گوتی هەندێک کۆمپانیای خۆمان کۆمپانیای ناوخۆی کۆمپانیای هەرێمی کوردستان ئەزمموی زۆر باشیان هەیە لە ئاوادانکردنەوە پێویستە دەرفەت بدرێت بە خاوەنکارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوی بەشدار بن لە دووبارە ئاوادانکردنەوەی مووسڵ. في الإقليم للمشاركة في إعمار وإعادة إعمار وبناء مدينة الموصل. اگر بو قوناغا دوی که هم بخوازن د باجار موصل دا بو آودانکرناوی بجدار بن به چه پلان و به چه میکانیزمک پیدوی هم بچنه ناوا بازار موصل پشتی کنگره کویت کو بریار 100 میلیارد دلار پیدوی بن بوناوند دا باجار موصل حتی آودانی بهتا کرن و پاره که گله که مزن دلوی باجاری هتا مزاختن باشور کردستان جی جنیزکترین باجارانن بو وی باجاری و بو وی بازار گرم ام به چه میکانیزمک پیدوی بجدار ببن و خو حاضر کن بوی بازار گرم دما کو دست به آودان کردن و تهیه کردن. پروسه وان دست بکردن سال 2018 تبع دست بکرد با وکو پلان یه دست بکرد فکر مثلا نکل کویت و با عدد اعمار عراق بخروه اف کربنده تا چه کردن و اون که خو حاضر تکن با هند پاره بیت دست بجا چه دول او دولتا من اوید کو پشکدار تشهر هاف پیمانی دا ضد داعش دا پیچ بن هندک پاره یا هندک استثمارات تدخل شركات دوام بين اعاده اعمار بكان العراق ده هذا مرحله که 2018 و 2022 مرحله دو سال 2022 و 2028 يعني تحسب که سال 2018 و سال 2028 فتره که زور باشد دو مرحله ده دهوک پیچید بیت راستی وان پروژانه استفاده که زور بکرد و پیچید بیت اعاده اعمار موصل ده دور سرکیب بینید و وکو پایلوت کار بینید یعنی وکو نموذج کار بینید بو اعاده اعمار لایدی و یعنی موصل در که هر پارزگاه دیش اوت خراب بی ها اگر لیره سرکفتن دست بینید پارزگاه دیجی وکو نمونه ده بینید پا عین شرکت وین بالا بین ویرجی ما چیکن طبعا ضررهای و کومن گوته شانسه که 100 میلیارد دلاری هی بو همه عالم نوکه چون که تو راستی تفید نوکه دنیا خرط فاینانشال کرایسیس ده یعنی یا موقعی که فاینانسی یعنی یه مادی خراب ده ها فاف وضع خرابین مادی ولتتکات که تو لسورسا بگره الجیا بگره کالکیر پاره هیا دو بچه الویر استثماری بکی ها فالکیر هیا نوکه حال حاضر عراق اول دولته که بوده 100 میلیارد دلار دیتا ترخان کردن 100 میلیارد دلار با واقع حالی مالی عالمی که پاره که کم نینه فزور کس خوب و اعاده اعمار عراق بالذات بو میسل خو کتنit کو بگه تیره هر نوکه هیف کرده ایران منافسه به مشارکت داد که شرکات ترکی منافسه به مشارکت داد که شرکات مصری دنیا اعلام کرد حاضرن به همین آکید بین اعاده اعمار بکن لویسل یا شرکات خلیجی اکید دهن بریا کو ام انجامان جهورا را گهینن اره باندورا بجداری کرنا کمپانیان کردستانه ده باندور لسر قیران دارایی و آبوریا باشور کردستانه کت اگر به همی هزو شانن خواه ده بازار موصل و آودان کرن و نوژن کرنا بازار موصل به تایبت جرخانه و یا آبوری بجدار بون و اف باندوره ده چند یا مزم بیت قیران بردوامه قیران یا دجواره و یا سخته قیران آبوری ابد 4 سال الهرم کردستان هی سرارای قیران دارایی قیران آبوری تأثیر که اجار الکرت تایبت کریه الکرت کریکارا کریه کو بیکاری جزیده کریه براستی جبر هندیجک سردریا قیران بو و قناغ زورا گرنگه چاوا کرت تایبت دشید سردریا و قیرانی کد دچاوا شید کو اف قیرانه برفرهتر لینید دچاوا شید کو وکو پاراستنا کارگهت خو کمپانیت خو که تو فرمانبر و کریکارت خود چاشت موچتوان دابین بکتل دیوی قیرانی کو گلش وان کمپانیا نشیا براستی رجاکا زور کریکارا هنده کمپانیا هبون الکارگاه هبون افروکای نیوی بین گلکا کمپانیتوان تاتنا دای خستن کارگهتوان برهمی وان ناشتا بازارت عراق دا کیمی دا جبرن دیجک سردریا قیرانی زور گرنگا ریکاوی کوربنده
ام بشين دي تشاوا القال حكومتي دي تشاوا هندك رين ما وهند آريشا كو حكومت بيتي فيا براستي كو جار سريه بو ببينت من آخفنت خودش آماجب هندي دا كو فيت هاري كاربن القال بازرگان و بلندرا ويت حكومت بشتوان بت برين مايا بياسايتني كو گنجايبن الافرو كدا دي في قيراني آستانگا بو بازرگان و بلندرا نئخن بلكي كو ريكاوان خوش بكنو بشين بازارا بو بازرگانا ببينن بشين كو تريكا وان پیوندی حکومت هریمی کو دست پیکری گل حکومت عراق فدرال دانستاندن هبت کو کرت بازرگانی کرت آبوری بیت جدول اعمال ده اجندت کو گنگشت نسر کرتن و خالقا گرنگ بت کو سر آست سروک حکومت هریمی الگل سروک حکومت عراقی کو اف بزاوا بازرگانی و کرت بازرگانی ناف بین هریمی و پارێزگەدێت عێراقی دچاوە پەرەپێدن و دچاوە خۆرتر لێکەن بۆمە گەلک گرنگە ڕاستی چونکی ئەمت بینن وەختی پەیوەندیت سیاسی تێکت چەند ناوبەینە هەولێرێ و بەغدا هەر ئێکجار تەسیراوێ سەرکەرتێ تایبەت دیارت بت و بزاوە بازرگانی ناوبەینە مە و عێراقی لاواز بت ji ber hindêjek çendîn peywendiyê siyasî الگل بغدا و اربیل برو باشی بچن کرت تایبت هرما کردستان مفای جوان پیوندی باش بینید. بالنسبة لإقليم كردستان وهو جزء من العراق وفقا للدستور. هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عراق ئەمە بەپێی دەستور بەڵام ئەوەی هەرێمی کوردستان جیا دەکاتەوە ئەوەی پەیوەندی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی جیا دەکاتەوە بریتیە لە تێکستە دەستوریەکان کەوای کردووە هەرێمی کوردستان جۆرێک لە سربەخۆیی هەبێت جۆرێک لە تایبەتمەندی خۆی هەبێت ئەمەش بەپێی دەستور دووبارەی دەکەمەوە بۆیە ئەو ئەزمونەی کە هەرێمی کوردستان هەیەی ئەو ئەزمونەی کە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان هەیەی هۆکارێکی زۆر باش بووە بۆ ئەوەی کە ئەزمونێکی باشتر پەیدا بکەن واتە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان ئەزمونێکی باشتریان هەیە لە کۆمپانیەکانی شارەکانی دیکەی عراق ئەوان پەیوەندی باشتریان هەیە لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان ئەوان پەیوەندیان هەیە لەگەڵ زۆرێک لە کۆمپانیەکانی وڵاتانی دراوسێمان توانیویانە زۆر پرۆژەی سەرکەوتوو ئەنجام بدەن بە تایبەتی لە بواری دووبارە ئاوادانکردنەوە لە کەرتی نیشتەجێبوون بە تایبەتی دەبینن لە هەرێمی کوردستان ژمارێکی زۆر شۆقەی نیشتەجێبوون دروست کراوە ئەمە جیا لەوەی کە کۆمپانیەکان توانیویانە بڕێکی زۆر لە خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن چ بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکان بێت یاخود بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیەکانی وڵاتانی دراوسێ کە زیاتر لەگەڵ کۆمپانیا تورکیەکان بووە اللي هي أكثر شيء مع تركيا كبلد جار. انجام داویه برنامه آبوریه و هفته لسر پرسا آودان کرنا باجار موصل و بجداری پیکرنا کرت تایبت بو به هسترین رنگ و شواز انجام به وی آوایی به دست مکفت اول پشم دیار جکرت و برانی نهاتی برهمینان او بوی صدمک که سربورک مزن بو کمپانیا و کرت تایبت لباشور کردستان درست ببید جبر که جکاری سربور درست بید دوم کارین سرکفتی لباشور کردستان لچاف کارین کوهاتین انجامدان لعراق لناوراست و خواریاوه جه باوری پیکرین نه او هر دو خالشی ده جهان آبوری دا ده بنه داهات آنکو تو دکاری هم سربورا خواه هم جه متمانهی و باوری خواه جباجار موصل و خلکیوه را بفروشی بکار بی به هز تا آودان کرناوه دا بجدار ببی بجدار بونا کرت تایبت داودان کرنا باجار موصل اجدا ده غیرانا دارایی و آبوری لسر ملین ویولاتی به هجمار و رژین گلکن مزن ده سوکت اگر بجداری بونکت درست و تندرست و به پلان دارشتی به او انجام داویه یه برنامه آبور یه هفته بود تا آبور کدن ارشاد بن